Dobrodošli na U sebi. U posljednjoj epizodi serijala o praštanju pričamo o tome kako oprostiti drugima koji su nas povredili. Kada nas neko povredi, to sećanje se ureže duboko u naš limbički mozak. Evolutivno smo programirani da pamtimo povrede i opasnosti jer nam je to pomagalo da preživimo. Ljutnja i traženje krivice je u suštini korisno jer nam ukazuje na to da je neka naša vrednost narušena, da smo u opasnosti i pokreće nas da se branimo, ali postaju nezdravi kada postanu navika i način razmišljanja i života. Kada nas neko povredi, svet se suzi, vidimo samo grešku i samo bol i prestajemo da vidimo celu osobu, njihovu dobrotu, strahove, ranjivost. Zaboravljamo da je možda i njima noga zarobljena u zamci. Kada smo zarobljeni u optuživanju, nema slobode. Ovo osjećanje nas drži kao taoca i govori nam da smo žrtva, da drugi imaju moć nad našim osjećanjima, da mogu da odluče kada i koliko ćemo patiti. Ali mi imamo kapacitet za nešto mnogo veće. Ne možemo da kontrolišemo druge, ali možemo da upravljamo svojim mislima, osjećanjima i reakcijama. Nismo odgovorni za postupke drugih, ali smo potpuno odgovorni za svoje unutrašnje iskustvo. Niko nema moć da određuje kako ćemo se osjećati osim nas samih. Kada prihvatimo odgovornost, poručujemo sebi: šta god da se desi, šta god da neko drugi uradi, ja mogu da odgovorim svesno, u skladu sa sobom i u skladu sa onim što se pokrene u meni, i bit ću u redu. To ne znači da ne treba da postavimo granice, što ponekad znači i fizičko ili emotivno udaljavanje, ali znači da nismo više zatvorenici ljutnje i krivljenja drugih, da biramo sebe i svoju dobrobit. Oproštaj se ne može isforsirati, nekad nam treba vreme, podrška, a ponekad bukvalno neko ko će nas držati za ruku kroz taj proces. Ali važno je da znamo, kada oprostimo, mi ne kažemo da je loše ponašanje bilo u redu, niti da ćemo ga zaboraviti. Oproštaj nije odobravanje, već oslobađanje sebe. Ako na trenutak odložimo misli kojima krivimo drugog, ako utišamo glas koji govori on me je povredio, šta ostaje ispod? Najčešće tuga, neka naša potreba koja nije bila viđena, negovana i uvažena. Da bismo oprostili, moramo razumeti svoje iskustvo i dati sebi podršku, nežno i strpljivo, dok prolazimo kroz proces zaciljivanja. Neka plemena imaju običaj da kada jedan član plemena uradi nešto nedozvoljeno ili nanese štetu, cijelo pleme se okupi i svako kaže ponešto dobro o krivcu. Ispriča neku situaciju kada mu je ta osoba pomogla ili kada je uradila nešto nesebično. To je način da se sagleda osoba u celini, da se nekome ko je pogrešio ponudi ljubav i siguran prostor za kajanje, da joj se poruči: mi vidimo cijelog tebe, a ne samo tvoju grešku. Nakon toga se svi osjećaju povezanije, krivac dobija novu šansu, a cijela zajednica pravi korak bliže svetu u kojem može da se voli bez barijera. Serijal o praštanju završavamo rečima pesnika Rumija, koji nas poziva da ne tražimo ljubav, već da tražimo i uočavamo barijere koje postavljamo između sebe i ljubavi oko nas. Uz oproštaj postajemo slobodniji da volimo.